Labudovo okno se nalazi duž reki Dunav, praktično od mesta Kostolac, odnosno sa banatske strane Dubovca, pa do Srebrnog jezera. Obuhvata levu i desnu obalu ovog dela Dunava i ostrva koje se nalaze u tom delu. Možda su najinteresantnije ta ostrva u kojima vlada vodeni ekosistem koji je izuzetno bitan za ornitofaunu, naravno i za ove ribe, zato što se u tim delovima često okupljaju ribe, odnosno veliki broj riblje mlađi i uopšte veliki broj riba privlači i veliki broj ptica koje tu pronalaze i mesto za gnezđenje, ali i mesto za zimovanje ili koriste kao jednu veliku stanicu, odnosno odmaralište prilikom svojih migratornih kretanja. Labudovo okno je značajno područje za ptice u ovom delu Evrope, pre svega zbog nekih migratornih vrsta ptica koje na svom putu za Afriku i nazad. Ovo mesto koriste kao utočište gde bi sletele, pronašle hranu i mir, odmorile se pre nego što nastave dalek put ka svom odredištu. Labudovo okno je upravo jedna od tih oaza gde veliki broj ne samo ptica, već i nekih drugih organizama mogu da pronađu neko svoje mesto gde će se reprodukovati i gde će se jednostavno određene vrste i određene populacije očuvati u određenom broju. U stepskim ekostaništima možemo naći određene organizme koji su jako interesantni i koji su naravno globalno ugroženi. Izdvojio bih recimo tekunice, to je jedna mala životinja iz reda sisara, glodar, koji je poslednjim decenijama izgubio veliki broj takvih staništa i jedno od poslednjih uporišta u Vojvodini je upravo Deliblatska peščara, odnosno jedan deo koji se naslanja na Dunav i koji pripada Labudovom oknu. Izdvojio bih peščane odseke koji su interesantni za laste brigunice i tu se praktično nalazi jedna od najvećih kolonija u Evropi. Procenjuje se negde oko 10.000 parova da se gnezdi u 10 kilometara dužine, što je onako izuzetno bogato i interesantno. U tim kolonijama se mešovito gnezde i pčelarice koje su takođe strogo zaštićena vrsta i koje su isto interesantne zato što se hrane specifičnom grupom insekata, a opet njihov tip staništa je isto ugrožen i svega manje ima. Sa leve i desne strane obale Dunava, odnosno dela koji obuhvata Labudovo okno, još uvek se mogu naći fragmenti šuma koji su takođe jako interesantni za neke ptice koje se tu gnezde, a opet i za neke recimo barske ptice koje na takvim mestima mogu da formiraju svoje kolonije. Kolonije velikog kormorana, sive čaplje, male bele čaplje, gaka, malog kormorana. Inače, ovo je jedno od poznatih gnezdilišta malog kormorana i praktično na ovom mestu je jedno od najstarijih gnezdilišta ove vrste u Srbiji, čak i oni stare Jugoslavije. Ovo područje je, pored ptica močvarica, interesantno i pticama grabljivicama. Izdvojio bi recimo crnog orla koji se u zimskom periodu ovde nalazi. Znači, ovo je jedno njegovo tradicionalno zimovalište. Oni dolaze obično sa severa Evrope i na ovoj poziciji može da se izbroji negde 5 do 10 jedinki, što je popriličan broj kada je ova vrsta u pitanju. Tu možemo da vidimo i sasvim lepu brojnost belorepana koja tu prezimljava i uz veliki broj ptica koje tu nalaze utočište i oni mogu da se prehrane. Vodeni ekosistem je u stvari ono što je najbitnije, najinteresantnije za područje Labudovog okna. I tu se zaista nalazi veliki broj barskih ptica. Ukupan broj vrsta, kada je ornitofauna u pitanju, broji negde preko 250 vrsta, a neki od njih su izuzetno retki i praktično mogu da se vide samo ovde ili je ovo jedno od retkih mesta gde mogu da se nađe. Ovde možemo vidjeti praktično sve vrste čigri, od velike ili kaspijske čigre koja je najveća čigra Evrope, do male čigre koja je praktično najmanja čigra Evrope, znači sve ostale mogu tu da se nađu. Praktično sve vrste čaplje možemo ovde vidjeti i na gnežđenju i u toku migracije. Područje Labudovog okna je izuzetno bitno za ptice koje ovde zimuju, pre svega za divlje guske, patke i labudove, kojih ovde ima u velikom broju u zimskim mesecima. Ovo je jedno od retkih mesta gde one mogu da provedu taj zimski ciklus, gde imaju dovoljno mesta i gde će se odmarati na vodenoj površini, ali i gde će se hraniti na okolnim poljima tokom dana kada su aktivni. Interesantno je da se u okviru Labudovog okna ulivaju Karaš i Nera, koje su praktično dve planinske reke u ravnici, koje imaju svoje
ušće u Dunav baš u ovom području i koje su same po sebi interesantne zbog svoje flore i faune koja je mešovita, malo planinska, malo ravničarska, a opet vodu, odnosno svoj doprinos životni daju i tako što prave određene delte, odnosno određen tip staništa na ovom delu koji opet doprinosi pticama da što lakše preživljavaju u različitim njihovim fazama i ciklusima. Labudovo okno je izuzetno bogato područje biodiverzitetom i kao takvo je bitno za ovaj deo Evrope i trebamo mnogo više da uložimo napora i truda kako bi ga očuvali i unapredili u vremenima koje dolaze.